biyag ti tao. Ala, bumangon kay ditan, taagdigos kayo, nanang. Ay, manjak, malaminak. Sikan natin agdigos no kaya mo. Agdigos kayo, tanaangdod kayo. Sa anak nga ng road. Sikat na ang road. Iso sikat agdigos. Saan man anatang kanti ulo yo? Bumangon kayo ditan ko na. Tani, bumaaw man nandiyan na ipapudot apagdigos yo. May sa. Manjak nga road. Kaya't mo amataya kaon. Ang mumadyak kaya't agdigos yung pilitan na. Digos na ka na yunan. Masapol nga inal daw ti panagdigos mo. Tanaglaka ka nga umangdod. Mala, bumangon ka ditan. Tadigusan na ka ni Mia. Oo, manjak. Duray awawan. Manjak no kunak manjak. Nita, bumangon ka ditan ko na. Nagtangkan na talaga ti ulong abak-baktan. Ay na. Matayak lang kay. Matayak ko. Ang tugaw ka. Nanang! Siya hindi ba ay ayaw ko ni Lola? Mapantayin iti papanan nyo. Digusam day ta, jak kayak tinaangdod akabalay. Di nagtitigosan awan. Ay na, matayak no ang digosan. Malambing ako. Wan, di kayo madanagan, Lola. Saan kayo adigusan? Labaran kayo, Wan? Ah, Di kayo madanagan. Ta medyo napudot ti panglabar ko kada kayo. Aglabar kayo, tapno na banglo kayo, Wan. Uy. Ay, papanantay Papantay di sintraw. Tagumatang iti pandesal. Kaya't yun ti pandesal? Ay, uwin Alaman na iti guabajil. Ala nga ron, aglabar kayo, Wan. Tapno na banglo kayo. Ayan ni Lola Mia. Nakaturugan, Nanang. Pinaturog ko, apaman alinabara. Apay, di mo dinigos. Di na kayat, Nanang. Kaasimat ngamin no pilitak nga agdigos, taag sangit man. Ay, makapasuron day talo lang. Nagangdod lang arudan, ngam di nakitin kayat tagdigos. Naglaka abumang sitipungan kan ulas na. Sana bali, Nanang, tasino katakon tibado na. Makapasuron mat ngamin dagiti kakabsat ko. At dadaaminan iji abroad. Iso akapilitan asyak ti mga sikaso kan kwa na. Ala, sana bali, tada ang matakatulungan nyo, Nanang. Jak baybayan ni Lola. Kan saan na bali, tabinulan mat nga agpauit daan ti kan angkel iti kwarta ni Lola. Ay na, saan amabayadan ti kwarta ti panangas asikasok iti inamik. Awan balor dayta. Iso anayunan da kumamat ti ipauit da. Lola, inakon ag-eskwela Agbati kayo dito'y balay. Sige, lalay ng tiyag eskwela. Apo, tapno si kati kalaingan. Wen, Lola, iso adi kay agsaksakit, Wan. Tapno maatendaran yun to ti graduation ko. Wan, sakto ti mangisabit iti medalya, Wan. Wen, Lola, awan problema. O sige mapana ko, Lola. Yala, anak panditi danom, anak ko. Apay, baldado kayo aya. Kabailan nyo ti mga laiti inuman nyo. Saan amasapol ayal alaan da kayo. Sige nga, Rod. Ala, agawaan nyo, tagdigos kayo. Digos manan! Basta sao ka mata babae. Digos, di bagbagam. Agdigos ka, ano kaya't mo? Sika ti agdigos ta naangdod ka manan. Naglabar ka lang idikalman. Isong agdigos kayo ta. Manjak! Nagdalawak no pilitin na agdigos. Mumanabasa ti ganong pagdigusin na. Ay, basta, agdigos ka. Saan atikay kayat mo ti mapatpatulok? Manjak! Malamina! Saan man anatangkan ti ulo yo? Nagangdod kayo. Masapol nga agdigos kayo. Tasukatan nyo tabado yo. Basta manjak!
umay ka man! Aray ko! Nasakit bakit di mo masmasan? Kayo! Ala, mapantayo ijay ba nyo? Ipisok kayo iti drum yung natangkan ti ulo yo! Apay apilitan na kagdigos! Kadyak naron kayat! Agdigos kayo tapno bumanglo kayo. Tani adda bisitak no madamdama. Kababain no adda maangot na anaang dod. Ha! Didak ibabain nanang. Nanang, nakagraduara kon iti kolehiyo. Wan nga rod anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Naragpat mo matlaang ang tiarapaap mo, Mia. Wan nga rod, nanang. Ket agyaman ak iti sakripisyo yo. Tauray agmay-may sa kayo anang isakad kanya. Tapinanawan na tayo kat nga rod ti amak idibasitak pailaang. Napagadal daklat ta. Agyaman akmat anak ko. Tainggaad mo, ti panagadal mo. Nanang, naibagamot siguro ni Uncle kada kayo ti plano na. Ti panang tulong na kanyak nga agabroad. Ay, apay. Kayat mo kadimat ti agtrabaho ijay abroad, anak ko. Wen dakdaktil ti sweldo no ijay ti pangipakatak iti inadal ko, nanang. Ay, alaan. Si kangarod ti makaam mo, anak ko. Iso na laang ta maikawa ak apanawam. Maikawa akmat amang panaw kada kayo kin ni Lola. Ngam kapilitan, nanang. Tapno maipaayan kayo itinapintas a panagbiag, nanang. Lola, panawan kayon kininanang dito'y balaywan. Agbati kayo dito'y. Apay kaya pumadaw ka, apaw. Awan ay di babaon ko nga, apaw. Awan di mag-aprose ti bukot ka. Ala, di kay ang sangit, Lola. Agsubli ang tumatlaang. Inaklag trabaho. Tano addanton kwarta. Agawid akton. Taintay to ang pasyar iti agduduma a lugar. Urayin nyo ti panagsublik, Lola, wan. Kaano ngay? Mabayag siya, mahit. Mabiit, Lola. Basta di kay agsaksakit, wan. Mangan kayo iti husto nga oras. Kandi kay agbanbanog, wan. Wala. Ay na, awa na. Di magipatpatag kanyak. Panawan nakmitan, apaw. Agsubli akto, Lola. Basta urayin nyo ti panagsublik. Mangan kayo anaimbag. Tapno na pigsa kayong tulat na amasang patak. Inton agbakasyonak. Oy, nanang, bumangon kayo ditan, aldawan. Ay na, aldaw kaya man. Napuyatan nakgamin. Tiyak nakaturturog. Parbango na, hindi makaturog ak. Bumangon kayo, tayong kay agdigusan. Ay, Banjak! Si Katyagdigos no kayat mau! Naangdod dito'y sila Jo, in kay agdigos. Nasakit ti bagbagay! Kin makauy-uya kaksa! Ay nagpambar kayo manan. Bumangon kayo kitin, in kay agdigos. Banjak! Si Katyagdigos no kayat mau! Nito umay kayo, umay! Di nagkulunan na! Unay ka magdarit! Natangkan tumit si ulo yo! Kastoy ti kaya Jo! Timaguyod-guyod! Ano? Darasin nyo tak nung makagigos kayon! Anya daramidak manang Rofa. Pa-extension aktibasit a kwarto dito'y banda ti kusina. Uray dagita saan ang maus-usar a kayo ti aramatemon, Luis. Uray sinsinan, basta malpas adagos. Pangusaran nyo aya. Bodega o ano balay ti asaw. Pagkwartuan man ni nanang, Abay, awan kwartura dito unag aya mana. adda ngamhay, grabe ti kinaangdod na.
Uray agdigos na ang dudmetlat na. Hay, agat bakit lat na. Nunagadun dumetiak apros na iti pagpagina, nagbangsit. Ay na, gagangay ti bakit ama ng Rufa. Amin tayo, mapan iti kinabakit kin kinalakay. Iso maawatam ko maninanang mo manang. Ay na, makaawa takmet, ngam nagbangsit nga rod. Sabali ti ang dud na. Hay, tsak makaanos. Iso adito'y manlaangan nga kwarto. Kinadlaw ko uyong ka kininana siling manang. Bugbog kawa mo ninanang mo. Ay na, kasano ajak bugkawan, kat natangken mo ti ulo na. Ay, awatim lata na. Tapasit siguro ti panagbakit ng dayday. Ang mga nukabaw nan tiladuma. Ay, awan lat aanusak no siya. Abay, di ka maputag. Nga ang mga kastang tumay ti aramidin di anak mo kin ka inton bumakit ka. Ay na, awan ti bupot nga, tanasingpad di anak ko. Di nak tumaiturad apasakitan. Pat ganak unay ni Mia nga anak ko. Dayta, ti may pasigurado kan ka, Luis. O anya, kayat yo to'y kabarbaro asilet yo, nanang. When napintas may naparier. Ano nga minti pagsarkan ti angin. Ano nga minti giwang na. Maya, pariskaw. Wan, tapno saan ama ko bong ti ang dudyo. Manipod ita, dito yan ti pagkwartuan nyo. Ken dito'y matan ti panganan nyo. Mangala kayo iti kanin nyo iti kusina, tayag nyo dito'y. At dalamisaan nyo dito'y. Iso adito yan ti panganan nyo, nawatan nyo. Huwen, anak ko. Ala, ingkay nga rod agdigosan. Aday na ka ba na ako na? Kanag sa ka digos-digos ti magbagam. Apay kayat mo, amatayan. Makaamo kayo. Agdigos kayo man kansan. Ayos lat na. Uray ta na ilasinan ti kwartuyo. Saanen nga umangdod di taunag. Taadayon to'y sila Diyo. Nanang, ingkay man gumatang iti sibuyas. Masadotak ka mapan iti store. Iwan ayan ti gatang kaw. Atoy. Isubliyo ti barya ha. Makatutrodon sa man. Ay nasaan? Intun malumpay nga agtudo. Ala, ingkayon, tani, agluto akon. Wen, anak ko. Ala, ay sus, agtudo matay na. Ay, Ang tutulong, yung pumanagnaka. Ay, apay nga, awan pa payong mo nagapuak di ta istor kat kay nabutan akmatay na. Sus, nabasa ako. Kung nakagamin nga agtudo, ngam ko na ni Rufa saan. Ala, umayan. Agkunog tan, manang sila. Saan? Nabasa ako na. Ay, nagtigos ako na di na oras. Mala, agahawid ka nga rutan. Tayong kaagbal na umarang. Ay, saan? Malambinak. Ay, nabarak matan anak ko. Nasakit ti ulok. Di kay tumet nagbanlaw idinatudwan kanyo. Anya ngay, yang sakit kayon. Hospital na ka na uno saan? Ay nasanan, gumatang aklaangan iti para gurigor nga agas, ta iso ti tumarin nyo. Nanang, manganan. Nanang, agreeing kayon. Ingkay mangalan iti kaninyo iti kusina. Nanang! Apay ang naglamiis ni Nanang. Ala, saan samatan nga agang angas? Anyan, tasanan na oray ni Lola ti panagawit ko, Nanan. Natay matan. Wan nga rod ngambakit nga minan ni Lolam. Talaga siguro nga ijay laeng ti pagpatinggaan ti biyag na. Wan nga rod. Nakakaasimat ni Lola. Kasanungay,
Awanan kad kadwayo dito'y balay. Nagsubliak man ni Jeffron. Awan problema. Kabaulaktag may maysa. Napigsa akpay anak ko. Uncle, gimatang akong itilugan ko. Tapno saan ako na bumulbulod itilugan nyo kini auntie. Gimatang ka pa lang, kat saan mo tamaws usar tayo may salugan. Kababain mat ngamin kada kayo, Uncle. Sika talaga. Ayun, ala, husto ba't kitday? Tapno adan kabukbukudam alugan. Kaya ada pa kakit kita amit esweldom diti abron. Kwen nga rod, Uncle. Ayun na eh, aganan kay ti panagmaneho ma, kaanakan. Wan, Uncle. Hagyam anak. Tagtagainap lagayam. Unaklano agpaypay sunday di apasamak. Nagalas at agtagainap. Kamkamaten na kami kanu kampay iditidakkel adano. Kadwa kanu ti anak ko. Anyan. Iselfon ko. Ne. Adamot gaya miskol ti anak ko. Nakaturog ak sigurong idi umawawag. Ni kabagis ko ti umawag. Hello, kabagis. Ay naman ng rufa, Lumia. Apay ti anak ko. Nadisgrasya ti kotse namanan. Kat natayan ti kanaka. Anya? Saan? Saan apod na dayta? Pangasim! Ibabawim timbagamading ko! Saan anatay di anak ko? Natayan ni Mia manay. Kat yawit pinti bangkay na iti kapitan na panawag. Saan apod na dayta? Mia, anak ko! Ita tanay tabunan ti kanakak. Mabati ka manan, manang. Nagsuli kami ni abroad kan manong friend. Ala, aganaan kayo akanayon, naroy ading ko. Uray si ka amanay. Ninda ka kumapay panawan ngam di mi mabalintag bayag liti Pilipinas. Adagur uray at trabaho mi ija abroad. Wen, maawatak ading ko. Sarabale, ta binilin ko lagi ti kakanakam. Kaya suna ti mangkadwakan ka ditoy. Narigat mo't nagmay-may saka. Nang runa ket bumakit kamatan. Nakaumay ka mo, Jay ka nakaan. Wala, tanakapsot kayon. Awan mga sikaso kada kayo diti palayo. So nga umay kayon agnae diti balay ko. Bisan, dito yaklatan ka nakaan. Sana mabalin. Siya tiuntan lagi ti kakabsat yun, mabaybayan kayo. Saan ko maanatangkan ti ulo yun, ti? Ngalan, agimpaki kayon, ta umakar kayo ni balay. Ta ijayan ti pagnaadan nyo. Mayat kayo man, no saan. Oh, anya pala ang timulmulagatan nyo, ante. Mangan kayo na. Abay, anyat kayat yo. Ikawanda kayo pa, iti kanan nyo. Abay, inutil kayo na. Ko awan ka di tinateng amasida, baro. Pasig nga minakarni, tigat-gatang amasidan. Yan, nagpili-pili kayo, di kayo mangmanganan. Amuyo lang aruda na jak agsid-siday tinateng. Agmula kayo, ano kayat yo? Tapno, adda apitin nyo anateng. Ay, agawid ako ni Jay balay ko, kaanakan. Awanan ti awidan nyo apalayo, ten saldakon. Anya, apay nga insult am nga ay Jay. Wana ta kasapulak ti kwarta. Tapno da igatang iti karne asidan nyo. Kanuan kayam, agdigos kayo man mat. Nagangdod kayo. Apay, di yung maangot ti payod yo. Agat bakit kayo sana maawatan? Ay, kwa, malaminak mo at baro.
Basta digos kayo, talagang dud kayo. Sige, tadapay pa panag. Aginaw kayo ton. Kan aglaba kayo, inton madamdama. Anyan, luapay mat ngamin na natay atagos ti anak ko. No si bibiyag kumapay ti anak ko. Iso kuma ti mga sasikaso kanya. Katpat niya kanilang marigatan iti ungat kan trabaho. Nauyong ti ka nakakanya. Pilitan nakpay ngagdikos. Kat malambinak nga ron. Ay, malagip pula kat nga ron tayo dinanang ko. Kasto'y kayam tirik na ti bumakatan. Nalaka ang malambing. Kat numapalain. Diyak kaya ti agtikos. Pinilpilit ko itiday dinanang agtikos. Isumot lang apaan na. No ikot ang agtikos iti. Tatalaga gayam analaka manamit ti tao. No lakay wano bakatan. Makonsensya kita. Gapo iti tratok iti kininanang. Makawanan na ko ba, Diyos ko? No nagpalinak ka na ng singanan. Diyak man laim parik na ti pamatip ko iti day dinanang ko. Kabayatan na si Bibiyang Pay. Kaya't ko asulnitan tinagkurangak iti day dinag. Ng kasano awan matan nabayagan anatay ni nanang malagip pulakat nga rudan tinaibagay iti maysa akaro bakanya. Abay, di ka mabuta. Nga mga ano kastanto, mataramidin di anak mo kan kain kung bumakit ka. Ay na, awan ti bubut nga. Tanasing pat di anak ko. Di naktumay tulad ang pasakitan. Patpat ganak unay ni Mia nga anak ko. Dayta, di may pasigurado kan ka, Luis. Apitak siguro itan, ti bunga tinaramid ko iti na. Agpay sugayam day jay. Noay niya tinaramid ko iti kalabas. Apitam tumat iti masungan nga alaldan. Dupay saan at ti anak ko mismo ti mga raramid iti kastay kanya. Jay mat ka anak ka. Pakawanan na ko ma. Diyos ko. Biyang di tao. Pil daw, anak. Inyagan kayo itinatangkin prutas. Ay na, nagado a prutas dito syudad. Makagata nga kiti prutas kan nateng dito Ay, presko anatang na gito. Yan ako. Kin awan spray na. Ngala, umunag kayon. Nagrugit pa'y matabag asako nga imutyo. Nadalos na ito yan ako. Namansyahan lang. Okay, nangan kayon. Naibostin na po, nalpas kamin anangan. Agluto ako no saanan. Ay, ure sanay kapi aklatan. Nakamukay nga ron. Agluto kayo ti dano mapagkapiyo, tanay. Anda ko ko. Lola, kumusta kayo, Nay? Namiss kayon. Arakopan kayo man. Ay! Ay, naapo kaya. Kailiw kamutan. Ingkarigatak ti agbiyahe. Tapdo makita ka laing apaw.
Agyaman ang tapi masyar kayo, Lola. Kanayon mo't ngamin abisi ni Daddy. Iso adi kami makapaspasyar di probinsya. Kaya't ko ti agawit ti Chay, ngam awan kadwa. Di nakpalubusan ni Daddy no may saak ng biyahe. Ala, sana bale. Habang kabailak pa iti agbiyahe, ikarigata. Tapno masarungkaran kayaw. Di kay pa'y nga ron agaw awid, Lola, ah. Agpasyar tayo inton awan klasik. Ay, unlat apaw. Sana balay, taad da nang ibilinak kadagiti dingwin ko iti balay. Isuda pa ilaang ti makaamaw. Uray, makalawas ko dito'y balayaw ta, kaya't ko nga iliwan da kayaw apaw. Miles, ayabang ni Lola mo, tang merienda tayo. Naluto kong ti merienda tayo. Ala, umay kayon, Lola. Agay ayaban ni Mami. Nagluto ngamin iti merienda tayo. Umay kayon. Apay, kaano ti awid yun nanang? Di kay pa agawid aya. Saan pa'y anak ko? Iliwag pa'y ti apo ko. Ang klase ni Miles, di na masangot ti makiiniliw ka na kayo. Umadaling tik sa amin da. Masapol nga grebyo, tanay. Kaya ta bumaba ti grades na. Ay, kastaya. Ay, amaw nga eksamin da kayam. Uy, nagsamin da. Ipamay sana ti agrevyo. Sige nga raw. Agawid ak inton pigat. Masapa akton. Agpasentro a kita. Makisabay kayo, tay tulod kayo di terminal ti bus. Ah, Narigat tilugan no bigat. Tane, weekend manan. May mayat no itan ti panagbiyahe yun. Sige nga raw. Mabiit laeng. Tagrubuatak nga raw da anak ko. Unay kamutan, Hildo. Apay ngay pinagbiyahem ni Nanang itay malam. Inton bigat ko man, ah. Jak maanusam ti kinaangdod na. Nagalas mo ti kasta pa nagsasaumon. Inamday jay ngam kasta ti bagbagam. Katakpay sumat. Nagangdod nga oray agdigos. Takasano, dinan sa ngamin tarimaanan ti agsabon. Ay na, sana nasaya ti kasta pa nagsasaum iti inam. Amom siyak ti masaksaktan iti kasta nga ibagbagam. Di ka kadimasyan iti inam? Kat idi ubingak. Naasyan nga rod kanya kalaman. Ha? Imbatinak iti kabsat na. Kat simurot iti may kadwang asawa na. Pinanawan dak. Lakay, tinapalabas kat napalabasan. Di mun sang kalagip. Di ka kumagpay dagal iti nasaam ang napalabas mo. Nagbabawyan mo't ni Nanang ti amin, saan ka di? Wan, ngam ado arigat ti napasarak iti sidong ti ulitag ko anang ibatyan na kanyak. Naparigat ak iti trabaho ken kabil. Tana ulpit ti kabsat na anang parakkel kanyak. Nala, lipata mo dagita. Tinapatag. Napagadal na kati ulitag mo nga orikas kasano. Kat addan na pinta sa trabaho mi ita. Wala ngam ado arigat ko iti kalabas. Sakbay anagunod ko ti arapaap ko. Kat talaga akasta Noan yaman tinagbasulan ti inamkan ka, pakawanam. Di ka kumagimula iti sakit tinakam. Kat di mo gurguraan ti inam. Basol day ta iti namarswa. May sa day ta kadag iti bilin ti Diyos. Honor your father. At day ta ka manan mari. Kasabaan nak manin. Makaringreng kan. Hildo. Ala, maturong takit din. Rabiin. Nagkapamanan piling. Ijayag ka anak mo manan? Wide manong istaw. Napan kuman sinarungkaran, ida. Tanabayag, adida, nagawawid mo ngamin dito'y probinsya. Napan ka manan nagdawat iti kwarta. Kanayudam samat na ti mapanlumawat iti kwarta ka ni Hildo. Isun sabat nga awan may itid na kanyak taon unaam adaw dawatan. Nay, ay saan ka ba guys? Diyak agdaw-dawat iti kwarta ni Hildaw ta mabainak. Rumang laeng agbain ka piling. Dahil basit ni Hildaw, imbatim kanyak. Siyak, titimbak kalanda. No saan agapo kanyak? Saan anak kaadal jay anak mau? No saan agapo kanyak? Saan kumaan na pintas ti panagbiag ni Hildaw?
Ba nagapagyamyamanakin ka, kabagays, nga may hindi mo binaybayan ti anak ko. Wala. Isa ano mabalin. Di na kung unaan nga agdawat iti kwarta ka ni Hildaw. Tanay, di na pa'y nasubadan ti ado arigrigat ko kenkwana. Adaak, tao mayak dumawat iti kwartam, Hildaw. Tanay, gumatang akmanan iti agas tao. Manumanan ti dawatin nyo aya, angkal. Lay, mapilpilitan kan sabat amang tad iti kwarta kanyak. Ibagam ano madit inakembaw. Laglagi pa ano saan agapukan niyak. Saan ka nakaaral? Mano, ikasapulan niyo akwarta, angkal. Tukay lang, dinabati akwarta. Apay ngay. Nayuna ba? 5K ti kasapulak. Awan mat nga rod, angkal. Tsak pa'y ngamin nagswil daw. Hala. Yung mo ti 2K, ta sumarunon to, ta 3K. Kaanaw ti swildam, ta agsubliak tumanag. Inton umay alawas ang kail. Ited mon, sabot ngamin iji inam ti swildam. Padaya na itultulong di inam kan ka, agad anal ka, kitawan man. Jak init kanina nang iti kwarta ang kail. Rumbeng laeng, taawan mo't inyam ambag na, agad anal ka. Dahil ta kumaati, panuluta Hildaw. At danurnong tahildo. Apay norugyan tan tagi patakder iti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Nagdakkel ngamin ti abang tayo dito apartment. At dapay pangusarak iti ornong tabakit. Pag negosyo takit di pa, tapno umado. Anya ngay ang negosyo. Agbay ang selak iti second hand alugan. Anya, amom ayatag kita itilugan. Kaya't ko asawan, amom timang kilati si tilugan no dadadaal na wan maawan? Amok matag maneho. Wan, amom tagmaneho. Ngam di mo amo timang kilati si tilugan. Kasanon no makatumpong kay ti dadadaal na. Saan? Negatibon tumot namin di pampanunutan. Basta siyak ti makaamo. Hello, Uncle. Hello, kanakan. Nakaawag ka ba? Kapay. Amangan na damo yung ala ko alugan dita lugar tayo. Ibagayo kanyak, tagatangan tayo. Sa tayo ito ilako mat iti sa balay. Ha? Ay katuan Basta nabingay ko Well, Uncle. Basta tayo kondisyon alugan ti kita nyo. Bayat na ita negosyong kanakan. Sige, nanuong at na amaw, ibaga kadaguskan ka. Alang aro Uncle, pakaamuandak daw. Ay, mabitlaan. Nagsuldo kan, umayak ni tata, umay ko alaan, tay kurang mo kanyak. Ha? Kwa, na-delay ti sweldo mi, Uncle. Ag-text tulatan. I-text ko no adan. Sige, bye. Napintas mo day tanagatang walugan lakay. Natawarak iti husto na ita, bakit? Ilako kiti nangingina. Kat adangarod pang ilakwam. Ado ti buyer, basta may post iti social media. Naisagana kung tibado mamang opisina, Hildo. Ingkagdigusan Jak sumrek ita, Mari. Ha? Apay ngay? Anta papanak. Isabat ko tila ko kalugan. Ada yung amin ti pagkapon na. Sayang dahil dyan o jak sabtan. Sapay sure buyer dahil dyan. Anya? Kat nagpakada kay di opisina yo? Ag-text tulatan no madamdama. Ibagak na the emergency. Naimbag nga oras mo, anak ko. At awit ko aprutas kanat natin. Pabigla-bigla mo tiyo umayo nanan. Anyat gagara yo aya. Awan pa'y kwartak. Ay, sana kwarta ti gagarak, anak ko. Umayak umilew. Ala, sumrek kayon. Pagam na ikatan nyo na ita nakarugurug ita sapatos yaw. Wait, anak ko.
Kumusta kayong lola? Imbag man tayo may kayo, kailiw kayo manan. Awin uray siyak, apok. Kailiw kayo mutain. Isunghain kagumaak man na yung tinagbiyahe. Di kay paagaw-awid lola Tayo tayo agpasyar na awan klasik. Ado ti tarakan ni Lola medyo balay na. Di na mabali na panawan na gidya iti mapayag. Ha? Ay, uwan, apok. Agsubli ak tumanay numaminsan. O niya, agawid kayo murlaitan, anang. Tapno amok no ipalugan kayo iti taksi. Ay, uray masapa ak ton nubigat, anak ko. Irar mo itong arodan tayo may sakod John, Miles. Ta maturog ni Lolam dito sa alas. Agkayda kami na ichisilid ko, daddy. Anya? Agsukat kayo itong arod, nanang. At pagsukatan niya, when nalayaw, naawan, pabuluda mo, Miles. When, daddy? Ingkamot kasarita ni nanang Isungarod nga imay tao may umiliw. Ngam di mo mat kasarita. Ay nasikan, no kayat mo. Busy ak nagbirbirok iti customer dito cellphone ko. Manipod ng negosyo ka. Naitalatan cellphone tayan ti atensyon mo, Hildo. Kat talaga akasta, na negosyo nga ron. Di ka pa yan sumsumrak iti trabahom. Adun tilangan mo. Jak sumrakan, ag-resign akon. Tay pamaysak ti panagbayan sell ko iti lugan. Dakdakil ti kita dita. Anya? Sayang di trabaho, Nagrigat tagsapul iti trabaho itan. Sana bale, tamay mayat ti kita iti negosyok. Kas makita mo, nag-triple turn nung ta. Rumarta man na masapain ton bigat. Taad na mapan ko alaan na lugan. Gatangik dahi jay, tay lakok manan itinangin nina. Agbiyahe ak ita, Jenny. Mapanak ijayan na insan mo ahil daw. Ala, tatang. Anya man ti aramidan nyo, Giant. Inkay man agdawat iti kwartan. Hindi kay nagbain. Kat no awan itin na, bilitak aya. Di kay lagbabay na mapanagdaw-dawat iti kwarta. Apay no sa nagapukan niya, nakaadal ayan ihil daw. Tatang, at adumutla at irigat na ng paadal iti bagbagi na da kayo. Agulimak ka, no awan mayat ngay bagam Jenny. Mala, mapanakaw. Tanay, ang mga noon na anak manan ni antay mamapanagdawat iti kwarta iti kasinsin mao. Lay, anda kamat kayam dito'y kabagays. Ay, awan nga rudan naunaan na kaon. Ha? Naunaan nga. Adi mawat iti kwarta ni Hildo Manaw, tintirnakin ka. Ay na, sana day tatigagarak titoy. Umayak la umililiw kadakwada. Ay, ada kayo manangkal. Ay, uwan Tanay, musman ti kwarta kaon ka anakan. No kaya tiyo, sumurot kayo kanyak, tada papanan tayo. Ada mapantayo kita na lugan. No may lakok na jay, ikan kayo ito itibingay yo. Basta ko yung ganda. Ay, kawan Jak sumsumra ka iti trabaho. Iso, di kayon mangnamnama iti maswildok ijayang kal. May mayat kita kiti panagbabay ansel ko iti lugan. Ha? Kasta aya. Malangaron, kuyugan ka kaanakan. Naglakamat ti panang tinday iti alukan ng hildaw. Napintas ba? Bueno, ruwan alaan, tinapintas. Napintas sa amin ang kul. Amoy matan, ti kinalain kong agtawar. Tinawarak iti husto. Okay. Agawid ta nga rodain. Iwan na. Ala, yawid tayong tilugan na ginatang ko. Numalakok itinangin na rito. Ay sos, tsamba, angkel. Aniyamot na itigalan dito yan. Permi asang at itay. Sa ita, permi man na pasalaw. Iwan nga rin Esos, awan piniluto yung lugar, angkel. Apa niya eh? Esos, angkel, may itong partayon. Sapay ko matamakala sa titipagad na tatang kan insan Hildo. Uwan nga ro, Jenny. Agkararag tayo.
Asa pa lang kumatay ispalan ni Apo dangag padpada. Hildo? Ay na po, agyaman na, tanakapuot ka nildo anak ko. Ha? Ayan ko. Kan, apa yan nagsipngat? Awan silaw. Rabi ka di. Ay, anak ko, haya. Nadingit nga ibaga. Saan ka na makakita, anak ko? Kanya. Apay. Naapektaran na giti matam. Gapo iti pan nakaidong partilogan ngayon manehom. Kanya. Apay nga eh. Tsaka iti agbali na bulsak. Tagainap ko malang na ito eh. Kan. Apay, tsak may karaw ti may sanga imak. Anak ko, awan at ti may sanga imam. Naipit ka nung amin itilugan. Saan? Tsak kaya tayo tiya mapaspasamag. Sana mapalin ti kastoy. Anak ko, aya. Tatang, agsimpa kayo, tapakanan kayo. Suwan kayo, tatang. Abay nga yakas ko tinagpampalaga karak ko. Ay, nagalasan tiksura ti rupak. Urayin tatang. Tinapatag na ispal kayon. Ang babawi akasimurot ka na hilaw. Alam naladawan sa amin. Doon tsak ko manapan na di balay na. Saan ko manapasamak na gastigan niyak. Kapoy ti kinarupat kwarsak. Lepasuba ko. Aston, ala, nasayaat mo't tan na amiris data. Agpaimpag kayo, tatang. Mari, di na ko may suksukat iti sa bali. Di na sinsinaan. Nore, kastuyan tinagpampanagak. Jack maaramid na kita nga ibagbagan lakay. Iso na lang tamasapol amang gadak. Tani, saan kan ang makatrabaho? Iso asyak ti manggad. Pasensya kan, Mari. Jak nagayatan ti kasti anak banagak. Wan, amok dayta. Basta timakunak, kat palubusan na kagtrabaho. Tapno da pagbiag tayo. Alawanan, basta di naksinsinaan pangasim. Ang mga dumaumakan kanyak at sumapol kan iti pangisukatam kanyak. Jack maaramid dayta kunak mat. Iso pang nga asim. Di na kumamot pagpanunutan iti dakas. Nanang, da kayon ti pangitalkak ka ni Hildo ni. No Jack aggunay, awan pagbiag mi. Awan pagadal ni Miles nga apo ko yo. Anyat kat mo asaway palasak ko. Aga brodak nanang, kat asikaswan nyo pa'y laang ni Hildo. Pasensya kayon awam mo't sa bali apang italkakan ko Uray yawit nyo pa'y lang iti probinsya ni Hildo. Kan ag-transfer ijayan ni Miles. Ijayan nga ag-eskwela. Ay ko, alawan anak ko. Awan problema dita. Ay anusam nga ron ti manggit balasang ko. Pasensyakan. Kasjay mutin tinagbanagan ti anak ko. Saaday na makatrabaho. Iso kapilitan asikan ti manggad. Nanang, ayan niyo. Nanang, Ay, anak ko. Matapatid utong iti kusina. Abay, ada ka sa bulam. Nanang, umasidag kayo man tarakupan kayo. Nanang, Ay, anak ko. pakawanan na ko man, Nanang. Dakil tinagpasulak ka na kayo. Ay, awan basol mo kanyak, anak ko. Anta, Nanang, ato, kinaturman kayo di kalabas. Hindi sa anak payakastoy. Kasalasaan nga inat ipangibilbilanga ka na kayo.
Itala amiris ko. Sana rumbang tinararamit ko iti kalabas. Pakawanan da ko nanang. Naalala, bye-bye amon dayta. Awan kanyak dagiti anak ko. Patpatkin ka unay nga anak ko. Isu nga inaw-awat ko amin dagita. Taadumot la tinagkurkuranakin ka iti kalabas anak ko. Isu nga ita, sulitak amin dagita nga nagkurangakin ka iti kalabas. Pangasiyo, di da ko mapampanawan nanang. Patpatgan kayo. Patpatgan ka mo't anak ko. Aking gat si bibiyagak at daak iti sibay mo amang tulog ka. Agyaman ako rin, nanang ko. Respetuam ti tadakkel mo ket ipatag mo ida, akas iti panang ipatagdamatkan ka nga anak da. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurati gaya mo nakabsat Eugene Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina, kada kayo amin. Biyag, di tao. Anya ti aramidom dito'y masakupak si ka Agustina. Apay, umapal ka day kadagiti nabubunas, arubuat dagiti mulak anatay. Ay, saan mo't ama nang? Mayatanak lang nga mang buybuya ka dagiti mulam. Barang kastantumot ati kinapintas tibo nga dagiti mulam eh. Barang makarana tayo itinangina presyo manang. Ay na, di kan sumanao. Malalala. Umadayo kan ditoy. Tamangan kit din umang purus kapay kadagiti bunga ti mulak. Anya, ay, saan mo't manang? Kunaktumat ngamin asaan kan ama panidya kataltalunan ni manang mo. Anya nga ita, pinapainan na kamanen. Ay, wen nga rod lakay. Agbabawi ka na panitjay. Kaya't ngamin ni nanang nga ginasidag kami nga agkabsat. Di na kaya't nga adadimi pagkinaawatan. Ngamnimot ngamin manang ami ti mga aramid iti banag adiyo pagkinkin na awatan. Ay, wen nga rod Iso asyaklatan tagpakpakumbaba lakay. Nala, santa na pagsaritaan day ta banag. Tikit di pagsayatan dagiti mulat at di panunutan ta. Sabay na ko mga ron. Tamairanay tinapinta sa presyo into nagapit kayo. Tapno makabayad tamutin kadagiti utang ta nagmula. Day tamat lang ti karkararag ko, lakay. May pada ko maan napipintas ti bunga dagiti mula ta. Akas ka dagiti bunga dagiti mula ni manang ami. Uwan nga ron, di ka madanagan. Asikaswag ang naimbag dagiti mula ta. Agtinulong ta, lakay. Tapno da pang matrikula dagiti duwang anak ta. Agyaman na, kaputa na saya at kang asawa. Ay na, pasablugan nakman ako nakon. Agtimpla ka man kititi kapik bakit. Di mula ko na. Talaga naglaing ni bagat ko Amumlat tanoan niya tiket ko no kastoy amal pasti pandangan. Nasaya tas si marungkar ka dito'y balay. Ami, anak ko. Imayak na ang taitid ko to'y abastuyo. Apa, kasla tayo bagayo. Kaya't kalaang nga palagipan. May papaniti kabsat mo, anak ko. Na, tanya ka di ba nanti maipapan ka ni Agustina? Awan mo't madingar aramidag kan kwa na Amok, nadagsen, tidaram kan kwa na, anak ko. Kasano? Ket sipod kaubing mi. Iswa ka na yun tinasaya at iti matang nyo. Nga awan pa'y mo't aramidag ka nasaya at. Kanayo, nadagiti kamalik ti makitkita nyo. Saan mat, anak ko? Kaya't kulaang agbalin ka na sayaat. Isu nga isursuro da kay tirumbang aramidem. Pangaasim, di mo kumagurguraan ti kabsat mo. Tasan ang nasayaat ti kasta.
Da kayo tumot lang tagtinulong. Nang runa inton awan akon. Tanya kumamot nga iti maitulong day jay marikrigat kanya. Ay na di mo sa wanti kasta. Di mo kumatagibas sitan unay ti kabsat mo Laglagi pumakabsat mo tulatan ni Agustina. Nga urean niya pa iti mapaspasama. Ay apo nanang amok day ta. No apay ngamin nga isupay tinagpali na kabsat ko. Naragrag sakak pa'y kuma. No sa bali lang tinagpali na kabsat ko nanang. Ame. Noel, kabagis! Dumagas ka pa'y man dito'y balay! Apay ka di mga nag-imili. Papanam kabagis! Mapanag iti pantar manang. Agaladak ka no ijay. Tapno maprotektaran na kiti na imula amais kanda dumapay. Bilin ni Ami. Ay, kasta aya. Wan manang. Inakitan. Tapno san una ang napulot ti tarang ti. Ay, kadwa na aading ko. Asino tinagpamulakan ka? Ni Ame, wano ni Agustina. Ni Ami manang. Pinamulaan na amin. Anya? Nagsarita da nga ta iti adi na. Apay ngay apatitiko ko ti adi na kat pinamulaan na. Jak amo akas tagayam. Ti kuna na ngamin kat kukuha na lang ti dagayo iti pantar. Anya? Ay, impakat man nga tan ni Ame iti jak kayat nga ugali na. Tinasaya, kasaritam lang ti anak mo manang. Narigat no agawan na ti kabsat na, idinto tagpadadamot nga anak mo. Wan nga rod, ay talaga kasaritak to ni Ame may papaniti day tabanag. Sige nga ron manang, mapanakon, tapos anak mo na maladaw. Sige ading ko, aganad ka iti ipapan mo ijay Nang runak at bumalasiw ka pa iti karayan. Agyaman ak manang. Adto ti kapi yun nanang. Agkapi kayo kabayatan ti panagin nistorya tayo. Agyaman anak ko. Anya ti gagaray Nakasapsapang may malatiw kayo diti balay. Ama mo kayo nanang. Saan dak nga umay danunan diti balay no saan napatid ti gagaray Ay kuha. Umay ko kumadamagan. No nagsarita kayo kan ni manang mo may papaniti dagayo ije pantar. Ni, saan mo't nanang? Ngam plano kamulaan day iti kamote kan mais. Sigurado nga min anapintas ti maimula ijay. Tapanaratan day apaset ti daga. Ay, kasaritam ti kabsat mo may papaniti day jay. Itong sumarunon asamer ti panagmulam ijay. Ha? Ngam, apay? Sayang mo't sana mamulaan ita. Awan pagmulaan nyo anak ko. Gaputa pinamulaan amin ni manang mo ti dagayo ije pantar. Anya? Ay, una yan ni manang. Talaga di nakikabkabilangan na kabsat na. Gapuy ti kasdingar aramidan na. Bye-bye aman ako. Tasyakto ti makisarita kan ko Jak kayat nga griri kayo manan nga kabsat. Saan na nanang? Bye-byean yun. Ano saklangan ti basi tatalon mi. Amok nga minasaan nga agpaabak ti kabsat ko. Kat amangan no da kayo kit di mo ti agrikyar. Hangam sana mabalin ti kasjengar aramidan ti kabsat mo. Basapol nga agsarita kami kan ni Ame. Apay nga da kayo dito'y pantar nana. Di mo't nalaka kayo na mabambanog no kasya nga dayo ti pagnain nyo. Kaya't ko lang amin napankan no pudno pinamula amin napasit to'y dagatayo dito'y pantar. Diyo kilibak nanang. Ngam, anya kumaita. Itad kunto ati bingayo iti paset para kada kayo. Sana kasta ti kayat ko amanggagan ka anak ko. Anya nga rin niya ti kayat yung ay bagak nanang. Ame, biningay ko iti talo apaset dayto adaga. Apay pinamula amin. Ayan nga rod itatimulaan ti kabsat mo ngay. Kung naktupay kat nanang, dayjay manin nga Agustina, tidakdakamatin nyo. Ang tapnoy bagak kada kayo nanang. Pinamulaak amin apaset to'y pantar. Kaputa sayang numabakante. Saan damot lang as asikaswan? Tas sadot da nga gasawa? Kasano kumama asikaso da kat pinaaladam meten. Nanang,
Agpanunot ka man iti nasaya at anak ko. Saan ka kumangagbalin nga naagom? Nang runa iti mismo akabsat mo. Agustina! Ni, si kamat gaya manang. Naimbag man tayo may kaditi balay? Itaman pa'y? Ya! Manang! Apeng agtungpa ka nga'y. Anyat basol ko kan ka. Di ka naging diyaan mo! Sip-sip ka! Ila, diya ka mo tayo bagbaga manang. Anya ka din na ta sasawam. Sipod ka, ubing ta! Sika na kanayon tinasayaat kadatatang kananang. Aging gaita nga atan bukod ta a pamilya. Sika latta ti bida ka ni nanang. Kan aging ga iti maudi nga angas na ditatang. Sika latta ti bida. Sika latta tinasayaat. Idinto ta syak. Kanayon na dakasak. Ala, sana pud no dayta manang. Atap mo lang dayta. Gaputa sarado ti puso kan panunot mo. Agpadat ang ipatpatag dagiti dadakkel ta. Sana po no dayta. Sika laang ti kay-kayat. Kan ipang pangruna da. Kuma, saan lang nga na sika tinagbali na kabsat ko. Ala, saan kumamata kas na tibagbaga mamanang? Agpinatagta ko ma. Tanduduwata nga agkabsat. Tanusyak talaga patpatgan ka kabsat ko manang. Dura amin nga ibagbagan. Style mo man. Okay, at iti tanong, uminom ka. Agyaman na, Karnel. Gusto tayo na panagsangsangit mo. Amangan mo dumikarte sigod a sakit mo. Kakaisuna a nabayag asan a dimikdi ka. Unay mat nga minan ti kabsat ko. Kasi gayam ka o nagtigura na kanya. Dodwa kami nga agkabsat ngam kagurgura na kaya madyak amo ti gapuna. Bakit? Nalawag ti ko na ni manang ami. Agim-imon kan ka. Kaputa sigun kan kwa na. Napatpatag ka kadagiti dadakkel yung iso. Ngam sana pudno dayta. Atap na lang dayjay. Ngam kitdi. Agpada kami ngayon patagdanan ng kantatang. Ala, bye-bye amon. Basta pa kita amlat tayo tinasayaat. Nugura ti parik na anakan ka. Parik na amlat tayo ti ayat. Di mo tutupan di kapsat mo. Ikararagam kit di. Tapno malawlawagan ti panunot na. Anya tar aramidam dito'y talon ami kaanakan. Adda ka di masapul mo? Namandara kung dagiti agmulmulay ti pagay. Nangyagmatan ni iseng akatulong mo iti meriendami. Uncle Noel, dakasak ka di lang unay. Ne, anya ka di datang ibagbagam kanakan? Kailimon sa matan dagiti agamam anapan nagbakasyon iyay syudad. Uncle, No kumangamin ta simurot ka man, di nag-enjoy ka man. Kuma, sana puro trabaho lang tanti sang sangwam. Ikamat ti panawan ti bagim, kan ti pamilya maa. ngam, dakas ka di ti ugalig, Uncle. Ibagak ti pudno. Gamsapay na kuma, tadi nakagura balasan ko. Sige, Uncle. Amom kanakan. Nasaya at kakada kami amin. Malaksid lang iti kakaisuna akapsat mo. Ha? Day tatipod no balasan ko. Nakasaysaya at kakada kami. Ngam saan iti mismo akapsat mo. Uncle Noel, Iso ati makunak, ipatag mo met aja kapsat mo. Agpinatag kayo. Di mo gurguraan. Tawan sa bali nga agpinadang no saan ada kayo nga agkapsat. Saan anasaya at timang gurgura iti kapsat. Ami kaanakan. Naimbag man ta na panunot mo pa iti mangsarungkar kanya kanak ko. Talaga nga minadyakon makapag na iti adayo. Jak pa'y kitin nakit-kita di kabsat mo. ay, pasensya kayo, nanang. Makumi kumakangamin.
Gabuta madama ti panagapit mi kadagiti bunga ti mais kan bagas ti kamuti di pantar. Masapul ngamin ang maapit dagiti daduma tamangan no matangkenanen dagijay. Apay, anya ti marikrik na yu aya. Masakit kayo kadi. Iban kayo di ospital. Gagangay nga tan iti bakit akas kanyak Kumapsutan. Amay, mabalin ka di nga ayabam ti kabsat mo. Kaya't ko makita. Kaya't kayo ang makasarita. Dayta ka ti madi kada kayo nanang. Siyak ti adda. Ngam nila ta Agustina di awagan nyo. San lang nga rodon nga umay sumarungkar. Ngam isulat tama ti sapsapulan nyo. Nasayatan da ka dito'y balay ni Nanang Manang Ami. Kaya't kayo makasarita pa. Ah? Tanya ko mga iti bagam kanyak si ka Arnel. Nanang, Manang Ami, sana nakasarsarungkar dito'y na Agustina. Gaputan na idalitan. Anya? Apay, anyat makagapo. Dimikar man ti sikot a sakit na iti puso, Nanang. Anya, ano, di anak ko aya. Ang amapay ngay talangay baka mo, barok. Pasensya kayo, Nanang. Ay, Di na kayo't ngagdanag kayo. Siyak lang tinagdesisyon nga ipakaamok kada kayo ti kasasaad na ita. Marik na kami. Amang ano sa aling ngagbayag ta sawak. Gaputa dimmikan man ti sigod a sakit na iti puso. ay na, di anak ko aya. Nakakaasimat. Ayan ka din ni Agustina, bayaw. Aday yung ospital, ipag. Aday tatasawag, Nanang. Manang Ami. Nakaturok. Diyos ko, nagadun ang nakakapat ken kuha na nga aparato. Nakakutkot tong matandi kabsat mo, anak ko. Ay na nakakaasimat. Nanang. Nanang, Nanang, Manang Ami, apay nga da kayo dito Bakit? Pasensyakan. Ngam, karbang damot ang maamunti ka sa saad mo. Arnel, saan ko man ang masapol ngayong pakaamom? pangaasimadin ko. Agpaimbag ka. Ipagpagapumla ko man iti pamilyam. Ay na, anak ko aya. Pangaasim, lumaban ka para kada kami amang ipatpatagkan ka. Ipatpatag na kaunay, anak ko. Anya ti pampanunutam ame. Apay ama ikulkuleng ka. Nagunag ti pampanunutam. Nanang, adu abanag tinamiris ko iti pan nakakitak itay iti lang ati kapsat ko. Anak ko. Kinagurak ti kapsat ko iti kalabas, nanang. Pinagimunak namin. Nangamita. Mamiris ko ti bitot ko. Di mo ko mapagimunan ti kabsat mo. Tagpada kayo nga ipatpatag mi iti daydi amayong. Uwin, nanang. Maamiris ko itan. Nga iso nga inasasikaso yung unay iti ti kapsat ko. Tadagayam sakit na. Tsaka mo, nanang. Ay, wan. Sigudan a sakit na dahin chay. Ngam di mila imbagbagakan ka, anak ko. Iso pasensya kamot no saan mi ana ibagakan ka dayta. Uwin, nanang. Maawatak dayta. Mabali na mapukaw tayo ti kapsat ko. Iti anyaman nga oras. Kapoy ti kasjay alangan. Milagro ti kasapulan tayo, nanang. Magnamnama aklat ta, ame. Sa anak asumuko. Kaya't ko pa makadenay tinapaod ti kabsat mo. Uray siyak, nanang. Kaya't ko pa makaden na ti kapsat ko. Nagadudag iti nagkurangag kan kuana.
Sana ka nagbali na nasayang at agapsat kan ko, nanang. Saan pa'y anala daw ti amin, anak mo? Tulungan nak agkararaag para iti kabsat mo. Awan imposible iti Diyos, ami anak ko. When, nanang. Sa nagapunta na bigsa ka manen. Kat kanayo ng benten ti umay dito'y talon. Amang ano makapadakas iti salunat mo, no kanayon ka mabannog. Ay namanang, ad-adang agsakitak naggigyanak lang iti balay. Kan may sa anak mo't nga agbannog unay. Intulod ko laang ti balon ni Arnel a pangaldawan na. Ading ko. Kung naglanusan da ka na makadana, kapo iti sakit mo. Nasayata talaga ti Diyos manang. Pinapigsanak manen. Kan saan lang nga day ti parabor na kanyak. Nagkapyata pa yan nga agkabsat. Ay na, uwan ading ko. Kat rombeng nga agpinatagta. Kaputa dudu atalain kat nga ron nagkabsat. Agrambak tayaw, gapo iti panagibagan ti kabsat mo, ame. Wenanang, katamuyo, nakaragrag saka. Naglagan gayam tirik na, no awan ti gurguraan. Anak ko, katagyaman akmet, tanagbalbaliw kan. Wenanang, tarumbeng laeng nga ipatig ko ti kapsat ko. Linipat kon ti kinaagom iti panunod ko. Nanang, manang ami, umay kayon tamangan tayon, naidasaran dagiti taraon. Wenading ko. Ala nanang, umay kayon. Sige, intayong arudan. Pukawan ti kinaagom iti puso ken panunot, gaputawan na pintas nga itantay ta iti biyag ti tao. Alaga gayam di tan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin. Biyag ti tao. Ma'am Wendy, mabaling ka ditag sweldo? Agawit ang kami ti lugar mi. Tayo nakikan italawans tinak. Sure, Sir Gary. Kat kaano nga rod nga iti sublim? Inton bigat mo't lang, ma'am. Sige. Mabit lang nga rod Gary, ha? Alaik ti sweldom. Ay, si kamo gayam Gary, anak ko. Ay nasaya at nagawit ka. Atay padamag ko kin ka, anak ko. Ha? Anya day tanan, ha? Malala, sumrag ka pa'y. Ay amaw. Ada sa balay yung mga sarsarong ka rin dyan, nubyam. Sino na? Ay, hindi ka amaw. Madamo lugan na. Napinta sa lugan. Kan madlaw ang inginaan. Anya? Ang mga nam amuna lang, wano kabagyanda. Madamo na kang ngagak na agar-aram ka no day di alalaki kan ni Elisa. Anya? Gagangay na anana. Tabalasang kang nga ni Elisa. Kan napintas. Isungado tag kursonada kan kwa na. Ngam adakan na nobyo na. Rabang na, sana nga agawat iti agaram kan kwa na. Dakkel ti pa nagtalag ko kay ni Elisa nanang. Patsyak adinak to isukat day jay. Gary, nagawit ka matgayam. Wen Elisa, nakailiw ka man na makita. Anyan? Nagkita talay din na minsan nga aldaw. Kailiw ka nga rumanan. Noon pa panam, rumwarta.
Inta mga ni Tirwa. Uray iti turo-turo lang. Sige. Sikat ti makaamo, Gary. Maan ka ni Lisa. Iti mo't lang cellphone mo ti ayan ti matang mo. Asino ti kachat mo? Ay, pasensya kan, Gary, ah. Ay, chat ngamin ti gayam ko. Dandani akong malpasamangan. Ngam di ka pa'y nakarugi. Sige. Mga anak matan, Gary. Ay, adaman din tayo lukat di bang sarsarungkar ko ni Elisa di na paraagan da. Ay, di lalaki. Nagadaw di hindi saag na. Dada. Anyang nga taday, jay. Makan sama ti daduma. Adapay nakabigao. Wan. Makan sa ti daduma. Nagadaw, nakarkar daw nga hindi saag na. Nanang! Tatang! Umay kayo! Tulungan tayo ni Edmund na mga iba pang kadagitiing sampan na. Dyan ni Elisa. Tulungan nandiy lalaki. Dana. Apay gaya kas jay. Kasta unay mo, ita panang welcome na. Iti dayta nga gar-aram kitkuha na. Yang iti kaya ta sa unday ta. At nga tama, panaggusto na. Iti dayta lalaki. Ay, Mari Belen, umay kanto di tabalay inton malam tamang rabi tayaw. Apay. Anya to kasyon, maripilang. Birthday nila kay. Kakaisuna nga danang sponsor iti birthday na. Umay kanto Sige, Mare. Numayak to. Naimbang man, danang sponsor iti kasangay ni pare. When Maray, inisponsoran tayo agar-aram kin ni Elisa. Ay, sige Maray, tanak pawisan dagiti na dumakakaro ba? Na. Apay ngay, akas jay na maripilang. Amuda mat nga gayan ayat dagiti anak me. Apay. Kasla pag-aayat damat apasang bayan da dya lalaki di ta balay da. Ganda. Supaya hindi nagkastaws para iti panagkasangay ni Pari Karnaw. Na. Aniya di kaya ta sa unday jay. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mate? Yan ako. Kano ka nga gawin? Jack pa mo, Nanang. Apay ka di. Ay kwa, kanayon kami nga umayjaya dalugan na nga gararam ka ni Elisa. Kanayon na makita tilugan na nakaparada iti paraangan da. Anya? Kanayon pa yan, ti okasyon iti balay da. Kaya lalagay iti agas-gastaws. Anya? Anak ko na kanakaw. Nasaysayaat no kasaritam jay nubiam. Damagam, napayakas jay ti trato na iti day jay lalaki. Kanayon da gamin nga kuyog gamapan iti store. Anya? Sige. Agawid ak numalam na lang. Why, nanakaw? Umay ka! Ay, nasaya at nagawid ka, Gary. Wen, takailiw ka manan. Kan awisan ka. Tayin tamanan mga nitirwa. Ay, saanan? Ay, naumak naminan amang mga itituro-turo. Ha? Pasensya kan ha. Ngam ada ngamin mangilibre kanya kitikla sa restaurant. Kanayon amang i-shopping kanya. Asino ngay dayta? Kan... Pasensya ka na. Mudyak mo ipayda kita. Tamo mat. Nakura payak lang. Basit lang ti sweldo kiti trabaho. Okay lang. Maawatan ka, Gary. Kat... ada napatid nga ibagakan ka. Ha?
Anya day ta, Eliza. Di ka kaya tapang namnamaan ni ti awan. Iso lipatan na kon, Gary. Di kan ay-ayatan. Anya? Eliza, di ka kumamatagsaw iti kasta. Diyak kaya't ti marabak iti kasta. Saan ka arabrabakan? Pudno ti bagbagka, Gary. Eliza, anya ti nagbasulak. Pakawanin na kung nada nagbasulan ken nagkurangakin ka. Awan basol mo. Siyak siguro tayan ti problema. Ngamin, nagbawingak iti sabali a lalaki. Anya? Sorry, Gary, ha? Inaklon kon ti agar-aram kanyak. Gapo ka ti tabak lang day ti alalaki. Idinto tas siya nakurapay lang. Masapol nga agpraktikalak, Gary. Narigat ti panagbiag. Uwan, aklunak. May sa ti kinabak nang naanangayatak kan kwa na. Sorry. Ngam, di mo maipaiti sapsapulak. Kaya't ko ti guminawa. Kaya't ko ayaon nagiti dadakkel ko itirigat. Iso maawatan na kuma. Tamong no kasano ti kinarigat ti panagbiag tayo diti lugar tayo. Saan? Diyak kaya't ngagsinata. Pang-asim, Elisa. Ay, ayatin ka. Diyak ka pa ilan numapukaw ka iti biyag ko. Maasi ka kumamot kanya ko. Ay, di nakarakupan, Gary. Ala, pumanaw ka na. Kat maudin da ito ayo umay mo diti balay. Elisa! Gary, agsangsangit ka kadi? Saan, ma'am? Medyo agpanagtahak lang. Hindi ka naglibak. Apay, anyat pagsangsangitam. Ada ka di problema. Tinasayaan. Isartin mo pa ila ang dilugan. Wan, ma'am. Apay, Gary, anyat problema. Ibagam ko ma, tapno matulungan ka. Sininaanak tinubyak. Mamuendi. Nakurapayak lang kami. Isungayin sukat na kitibak na. Anya? Ala-ala, hustanan, Gary. Di ka unay agladin. Nalabit, saan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Laglagip mong kumakanayon, nga amin ang mapukaw at dalat ta kasukat na. Pasensya ka, ma'am. May ramraman ka niti problema. Awanan yaman na. Mawatan ka, Gary. Nagdalanak matitikas ta. Napatasak mat ti mapaspasaram ita. Iso nga amok tirig na ti mapanawan wenno may sukat. Malala, isadag mo laeng dito'y abagak ti panagsangit mo, Gary. Baring maalay-ayan, tirig na. Maripileng, umay kanto no kasarda Elisa agkasardan itinobyo na. Into no may alawas ti kasarda, Mare. Aya, Masapa kanto atap no may matangam ti sibubukol a seremonya. wud Mare. Ay, sige nga Rod, panawan kan ta dapay gatanga kay J-Star. Ay, talaga nga awan rik na nagita ng tao. Kaslawan anyaman na lang kadakwada ti panangisinan ni Lisa iti anak ko. Ay, anya ngay nga raw. Nakurapay laeng mutpiman jay anak ko. Kaasimot ni Garay. Insukat da iti baknag. Ay! Sabay ko ma. Tama kay liw-liwag ang dagaws jay anak ko. Masansana na marabyan kayo kini Gary asumang patwende. Papapalan niyo.
Kwa, at dadarayan mi nga okasyon, papa. Diyan mo no nagbitutak iti na ito eh. Ngam, adda mapalpaliw ko iha. Papa? Kasla nasingad kayo launay iti driver tayo. Ha? Apay, papa. No, kas pangarigan lang. Di yu ka di kayat. No, agbalin kami singad, kendigan. Diretsa anak Wendy. Adda ka din nagkinawatan niyo kanigari. Kwa. Sapay kumata saan kayo nga agungan, papa? Sapay kumata mawatan da. Adda ka awan lang tisong bati sa ludsod ko, Wendy. Di ka nagpalpalikaw pa eh. Uwan, papa. Agayan-ayan kami kanigari. Anya, sigurado ka? Agayat ka iti may sa family driver. Awan makita ka da kasi ti dayta, papa. Saan atubang ti estado ti panagbiag ni? Akin nayat kami adwa. Sa bagay mo't kiti Ngam na eh. Kita Di ka pa'y laagtar-tarasudos. Tingi-tingi malayong bag trick naman ako. Tapunawan to ti pagbabawyam. Panarigat ti mailawan. Laglagi pam. Linukudakan iti na minsan. Nasingpat ni Gary, papa. Patsyag adin to alilawan kan pagladingitan. Diyak ni namnama akayatem ti kas kanya. Amay salaan ako rapay, Ma'am Wendy. Di na ko nawagan iti ma'am. Tagayan na yatan, Gary. Mababain akin ka, Wendy. Nagbak nang ka ngamin. Itinto ta sa akin. Nangkurapay lang. Saan nga umdas dayta apang ibasaran itinapudno apanagayat, Gary? Basta, kasken ka ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Tamo, di na to alilawen. Oh, ikarik Wendy. Ag may masaka lang ayat aging gatong palbiak ko. Di kan to pulos paldaangan. Aramidag amin apagayatam. Ay ayatan ka, Wendy. Ay ayatin ka mwet, Gary. Itatagasawatan ken amumod ti pasikot-sikot dagiti dadduma a negosyo. Italig kon ti dadduma ken kagari. Ngamin, diyak kabailan no si Syaklaeng ang mga sikaso kadagijay. Nakapsot mo't ngaminan ni papa. Ta adun ti rikrik nain na itibagin ha. Ang yaman ako nagtalag kay di ka bala, Wendy. Wen, amok akabailam ti ipaaramid ko ken ka. Agtalag ako na ken ka, Gary. Naglukong tayo driver. Kasero.Ag-overtiklatan nga ora damasawat na. Nay maglagi tinta nagminorak. Kundi overtake. Ngam agsagdang lagayang iti asidan. Agsagdang man iti batog na. Kita amat ba iti panagmanmanehom? Tama ka disgrasya ka? Ha? Ne, si kamat kayam dayta, Gary. Ha? Elisa? Pasensya ka niti pa nag-overtake ko, Gary. Mabit lang tatumsagak, Elisa. Nabintas tilugan mo, Gary. Napimpintas silugan mo, ha? Regalo ti asawa kanyak. Naimbagman ta nakalugan kay tikasta. Regalo mo ta asawa kanya, Elisa. No kasta, nangasawa kan? Wen, Elisa. Okay. Bak nang ngarud mo ti inasawa, Gary. Sigo da bus ko tinagbaling nga asawa. Kat, adan anak yun? Mawan pa eh. Siga. Awampay. Diyak man na mo, no? Pwede ka maadaan iti anak.
Tinasayat, intag merienda. Nawan pa panam. Ha? Awan mo't kid di. Sige. Mapantan, Elisa. Kinapudno na gani. Ore ka sa no daramidak. Jak maisurong ayatan tinaki asawaak. Ha? Jak ilibak. Si kalat tatilinaon ti puso kan panunod ko. Kwarta lang ti kinayat ko iti asawak. Elisa. Si kagari. Aklo ng tagpaiso. Ay ayatan nakpay lang aging kaita. Saan ka di? Sumumbat ka, Gary. Ay, ayatan nakpay. Saan ka di? Ay, kaya't mo tamapantag beer house? Please, patganak ko ma. Di na ko mapaayan iti awis ko kan ka. Sige. Ngam, santa ko mga agpakarabi unayan. Apay, mabutang kay asawam? Under na ka ti asawam? Ha? Saan? Itanya ga po. Sige. Mapantang rod iti pangawawisang kanyak. Rabiin, ngapapaganda ka pala dito isalas iha. Di ka kadipay matulog. Or-uray ni Gary, Papa. Ha? Ne, napanad na. Rabiin na. Kuna na nga dasarakan na tao, ngam awan mo din. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Madanagan na perod, Papa. Anya? Awakan mo't no nalubat lang. Wano saan? Awan signal iti lugar nga yan na. Sapay la kumatakas tang agpaiso, Papa. Gary, agriin ka. Aldawan. Apa di nakrining nga dagos? Apay, mabutang kay tasawam? Nasyak, awan kabutang ko. Elisa. Ay ayatan ka, Gary. Agin inayat ta adwa. Ituloy ta ti relasyon ta. Ay ayatan nak, saan ka di? Jakilibag. Sana na po na si tip panagayat ko kan ka. Kat nakaragrag sakak. Tanagsarak tamanan. Wah, agyaman hak. Inaklon mo matlangan tipod no arik nam. Ilimad ta ti relasyon ta. Di ta sinsinaan na kita asawa ta. Tanwaramitan ta ti kasta. Agsubli ti kinarikat ti panagbiag ta. Sige. Sige ti makaam mo, Elisa. Wendy, rumuarak bit. At dalamapan ko sabto na kliyente. Anya? Kliyente? Rabrabiin. Isulakan mo nga mintiwaya na, Wendy. Mabitag laeng. I miss you, Gary. Kuma, si ka na kanayon ti kaduak. Ti kadandanak. Uray siya nga rod, Elisa. May kawak magtan kung saan kakadwa. Siga ka na yung tisap-sapulak. Agpada ta, Gary. Saan tang hagawid ita, ha? Intun bigatan ti panagawid ta. Tsak manan makontak ti cellphone ni Gary. Tunggal rumuan. Saan text? Wah. Sabali at talagan ti marikriknak. At dan sakit di sabali nga aramidin ti asawak. Sapay kumata nagbidutak laang iti atap ko. Sorry, Wendy. Nalubat ah. Diyak makateks keng ka. Inton sumaro no, di karumwar no saan ana full charge ti cellphone mo, okay? Okay, sorry malen. Sige, tagdi ko sakbihin. Tagdidantan arumwar ng malamdaman. Nabati na ti cellphone na iti lamiseta. Kita man mapudno ang nalobat. Ha? Ne? Saan mo talobat? Ha? Ada umawag. Paring Eli tinagan ti umawag.
i-accept ko. Pagtsak agsasao. Hello, Gary, sweetheart. Nalipatang tiwalat mo iti hotel ang nagturukan ta. Ha? Ngam inalakon. Alam tulangan kanya pagkita tamanan. Sakit awanan pa in. Hello, sweetheart. Magmangagta ka di. Hello. Dagiti awanan pa in talaga. Jaksitaan niya sa wakan. Aramid kitin tirumpeng. Dahil dyan tilugan ti asawak, sir. Isu ti nakaparada iti dayta a hotel. Da kayon ti makaammo kadakwada. Diyak kayat ti malukloko. Isu ang nasaysaya at ti kastoy ang mapasamak. Wendy, pangasim, di na ko may pabalod. Maasi ka kanyak. Kasta ti rumbeng iti manangalilaw akas ken kagari. Awanan ka iti pa. Wendy. Sige, tumpanag lang. Basta isa mo kumantitarum mo kontra kanyak. Pagkawanan na ko, ma. Agbalbaliw ako. Diyan ako ulitin tinaramig ko. Saanen? Nasaysaya atan ti panagtali ng edmo dito'y pagpaludan. Ta ikarum tinagbasulam! Ay na, anyan ti kasto nagtungtong palam anak ko. Nanang, diyak kaya ti mabalod. Awanan ti maaramidam. Nagdarom nagiti asawa yo ken ni Garay. Apay nga minanaramid mo ti kastiyay. Nagmayat lang arodon ti biyag mo iti sidong ti asawam. Nailaw anak nanang. Nagpaituraya kiti panagayat ko ken ni Gary. Diyak pinanunot ti ibunga ti naramid ko. Nala, pag nakmamday ta. Kat sapay kumata mapakawan na kan tumutlaang di asawam. Alaga gayem, ditan tinagpatinggaan, day tapakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti gayem yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos dagnina, kada tayo amin. Biyag. Di tao. Ay nga, Manang Loida. Nasaya at mata nagbakasyon ka. Kailiw da kan ka. Ay, imutong ka. Ay na, kasano ajak kumutong ke narikat ti trabaho ijay abroad. Ken kanayon ti puyat. Ken agday-dayetak. Taadun ti maiparit amakan kanyak. Sana bali akimutong ka. Tado umutan ti kwartam. Adu pa yan ti sanikwam. Bunga tinagbambanugak ijay abroad ti adu atawan. Kung nga rod man, nagagat ka gamay. Di mo pa'y nasangon tinakiasawa. Agapo iti katatrabaho. Wen nga rod. Ngayon mo kiladay ta. Urag bakit ka nabalasa nga ta. Da kami mo ta kakabsat mo. Ken adda dagiti kakaanakam. Di da ka baybayan, Manang. Ay, saan pa'y muki di anala daw ti amin, Fred? Ah, kanyat kahit mo asaway. Mabalin pa'y makiasawa akno kayat ko. Ay, sana. Pangal-ala kala iti sakit ti ulom. Apo iti ko nam adapay mang seryoso iti kasken ka nga adan edad na. Awanon. Iso asanan. Ta sigurado ati sanikwam lang ti kaya tendaken ka, Manang. Awan ti mang seryoso ken ka. Ay na, thank you kadagiti pasalubong mo kada kami, Manang Loida. Ay na, nagustuhan nila kay ko ti sapatos na. Kanuray dagiti kakanakam. Nakayatan da dagiti intad mo kadakwada, Manang. Ay, awan anyaman na, Remy. Kumustan ti panagadal dagiti anak mo? Ay nak, mayat Kanayon ko nga ron nga ibaga saya atin datag eskwela. Tadda ka pa'y amang tulong kadakwada. Di mo nakagraduaran tay inauna nga anak mo.
Ay, uwan manang, adan trabaho na. Nasayaat nga rod no kasta. Tangay adan trabaho na. Kay supay lati mang tulong kadagiti kakabsat na atan eh. Diya ko nagsubli diya abroad. Ha? Bumakit akon, nabannog akon ngagtrab-trabaho. Agin anaak meten. Ay, kwa, basit mo nga minti sweldo jay ka anak ka manang. Sana bale, tadamot tay dua abay kirim. Kan tay minimart mo. At dapat tay pwestom itinatnatang kan prutas si sentro. Matulungan pa mo siguro dagiti kakaanak ka ma. Amo mata marigrigat kami laang manang. Makipurpurdiya kami laang. Naimbaglakan ka at agsuswerte ka. Nalukay asumang bay ti kwartakan ka. Naamo ti kwartakan ka manang. Ay, sana pa nagimot. Ading ko di kay kumamangnam na malatan iti maitid ko kada kayo. Tanay, masapul met. Ayor nungak ti panagpakit ko. Nang nangrunakot ni awan asawa ken anak ko. Sana problema day tamanang. At dadag iti kakaanak ka mamang taripaton tuken ka inton bumakit ka. Saan da ka matabaybayan? Kanayon ko nga ibaga day ta kadakwada. Remy? Isa pang asim ka di amanang ko. Di ka umamang tultulong kada kami. Nang runa da kiti kakaanak ka. Umayak man, manak. Sumri ka, Fred. Ay, nagyang manak-manak ah. Ay na. Umay ka. Paw, agbayad nga minan iti tuition pidi ka anak am. Kinay, si Kamala namnamaan mi makatulong kada kami. Sa nabalay ta, umadanin ti panaggraduar na. Pasensya ka na, tanay. Awan makukwarta mi ngamin, manam. Awan pakipordiyaan. Awan pakipurdiyaan wenno masadot kang agtrabaho, Fred. Ha? Sanaga po, tanagagad jay asawam ngagtrabaho, kat sumadot ka meten. Apay, di ka maasya ni jay asawam. Nagkutong, gapo iti katratrabaho na. Ken sanaga po, tasyak timang tultulong iti anak mo nga agadan, kat ipanamnama mo't aminin kanyak, Fred. Nangruna kat dya ko nagsubli jay abroad, Fred. Agforgud akon, tasi kaswe kon dagiti business ko dito. Ano sa mon, manang? Taumadanin ti panagturpos dya ka anakam. Ay, sana ka na imot. Amom day ta, Fred. Ngam narigat mo't ano ka na yun namang namnama ka kanyak. Agtrabaho ka? Di ka agpatay-patay ading ka. Kasi ka ti lalaki. Sika kumati ad-adang agtrabaho. Saan kat? Ani bakit mo? No kasta, saan pa'y nga amo dagiti kakabsat mo ti maipapan ka data? Saan pa'y Eric? Ang ibagak tumatlaan. Kasano di da kaya't amakinobyo ka. Sapay adayong ubinga kamsi ka. Kaya't dak nakaparakan ka. Saan nga isuda ti agdesisyon para iti dayta? Siyak, Eric. Isu adi ka madanagan. Siyak ti makaammo ka dagiti kakabsat ko. Awan pakibiyangan da kanyak. Tabiyag ko dayto eh. Dinagaskan manong Fred, tagkuyog ta na mapanidya balay ni Manang Loida. Rumwara ko man, nga madakamutan. Ika mapantang arudan. Anya nga tatibaga ni Manang, apay papayaban na ta. Apay, di na imbagakan kaya. Ada ka no yung amuna ka data. Ni, awan mo yung bagbaga na. Asino ka nungay Manong? Diya ka mo, di na imbaga. Iso mapantan. Tapno makita tati bagbaga na atao. Nasaya at tada kayon, Fred, Remy. Inayaban kayo, kayat ko ayam amo ni Eric Anubio. Ha? Naimbang nga orasyo, manang. Manong. Eh, nobyo. Apay, agdaya nobyo Manang. Ni Eric nga rod, nabayagan nga agayan ayat kami. Nasurukan ang makatawan. Ket sapay ko maawat yun ni Eric nga agbalin abayaw yo. Plano mi nga minon tid kalaysa. Anya, ay manang. Di ka agdardara sudos ang makiasawa. Tanay, adayong ubing to inubyom. Masiguradong marod, adi na kan tulukwan. Nasingpot ni Eric, Fred.
Di nan tumaaramid ti kasta kanya. Mabalin akasarita da ka asaan anak kasango to'y nobyo manang. Dala ibagami kan ka. Manang Loida, saan na masakula makiasawa ka tabakat kan? Dandani ka nagsenyor. Wenmat ngamin manang. Amangan magladingit kan tulaeng. Ta sigurado nga isukat na katinubyom. Tani, adayo nga ubing ngamsi kaday dya lalaki. Nuararigan kasla anak mon. Di yu kumamot pagpanunutan iti dakis tinobyo, Remy. Tanasimput ni Eric. Di yu kumamot kidngan ti tao nga di yu punay am-am mo ti ugali na. Ay ayaten nak tinobyo. Tilasan ni Kwan ti kinayat da dya lalaki kan ka manang. Imposible nga agayat dayjay itikasken ka? Ay. Sinamkit din manang tanasapa pa No di yu kayat ni Eric para kanyak ay katsan laeng. Ngam di da kumamot lapdan iti kayat kong aramiden. Ay ayatek ni Eric. Ay ayatan nakmat. Agin inayat kami. Kat awan makalapad kada kami iti anyaman na plano mi. Napatag ka kada kami manang. Iso na mabalin. Di mi kayat amay sagmak ka. Awan ti pakaisagmakak. Tanasimpet tinobyok. Ken maysa no talaga matlaan na patagak kada kayo. Suportaran dak iti pakaragsaka. Saan kit di akasta? Siyak, ti masaksaktan iti kasta nga aramiden nyo. Kasano nga ro din, Loida? Amangan no sana matungpal ti plano ta panagkalay sa. Sandak mat akayat dagiti kakabsat mo. Saan nga isudat at balin alapad iti panagin nayat wenno panagasawa ta, Eric. Awan karbenganda amang lapad ka data. Loida, Agkasarta latta. Kat no di da dumaray iti kasarta ay makamuda. Basta aramidin ta ti rumbeng para iti pagsayaatan ta. Planuan ti panagkalaysa ta. agyaman ang itinalaos sa panang ipatag mo kanyak, Loida. Ay ayatan ka. Nakarkaro pa'y kanyak, Eric. Sapay ko ma. Tadi kan tumaapektaran iti anyaman amang mangig mo. Nairuama kon, Loida. Adon tinang nangag ko maipapan iti relasyon ta. Ado pa'y dagiti mangupupay kanyak Apay kano asikapay lati nayat ko. Ket kaslanahanam ka kanon. Ay, uresyak. Upayan dakdag iti kakabsat ko. Ngem, palpalabasek latan iti may sa alapayag ko ti anyaman na manggag ko. Ngamin, talaga nga ay ayaten ka. Uwain, di ta ikan kano ti anyaman nga ibagati tattao. Tinapatay. Agin inayat ta adwa. No kasta, disidido kan ang mga asawa manong. Una din ko. Pagsasaritaan tayon, ti kasarmi ka ni Loida. Tapno makapagkasar kami. Ket agden na kami meten. Ay katala makamo ka nga ron. Tano siya, saan nakakontra iti anyaman na planom? Suportaran ka kiti. Agyaman na kading ko. Ibagak to ko ni Uncle Julio. Taiso ti kadwa ta adumanon. Naimbag no kayat na. Kat di nang samot kayat ni Nanaloy da para kan ka. Awan mo't sa bali ako yugon ta. Isulang mo't ti ulitag ta dito. Tana sa apatakat nga rod ana ulila. Sa bagay matkit di Ay na, masapul pa'y dumanon danon tayo aya. Ay, hindi kay pailagdan na. Adula amin na ta danon ire. Tapno agbalin aligal ti panagden nami Uncle. Wapay nga binahatay jay pa'y laloy dati na piling nga sawaan. Nagano di taba balasang. Kasano nga ro na may payan na kahit ti anak ni Lloyd Dangay. At kaslasan matan nga binulan. Ada plano mi amangampun kami to iti agbalin nga anak mi Uncle. Sa bali lang tatayag taon kan ka. Basta dumanon tayo Uncle. Ibagayo, no di da kami kayat ako yugan. Tagsapulak iti sa bali ako yugan mi. Malala, kuyugan kayon. Uray mapilpilitan na klaim. Kuyugan kayo lata. Manong Fred, pagsasaritaan da kanon ti kalay sa daman ng Loida kan Genobio na intunbi ka. Mapan ka? Diyak ka maurime. Uray siya, agal alanganan nak. Madi nga min tiriknak. Ay, anya nga tatimpak
pakanday di lalaki iti kabsat taya. Ay, tsaka mo ah. No kaano abi makit ni manang isumot ti panangasawa nan. Huwag ron. Amok tuumot la dya sa nikwala ni Manang Loida ti kinayat da ijay alalaki ken kuana. Lakit di ah. Imposible ngay ayatan na ti kabsat ta. Jackpot dyan day tamanong. Uray asino saan amamati iti dayta. Nagbakbakat iti abroad. Sa itata nakapundar iti sa nikwana. Sa bale ti agnomar. Ay, wan nga rod amanong. Imbes na ta kakapsat na tagnomar kadagi jay. Saan? Tanakirelasyon mo dun. Mananggundaway kiti dayja lalaki ah. Imbis adate ti mairanod iti kwarta ti kapsat ta. Hanggang saan? Tama ising-singit dayja lalaki. Nagswerte mo tanay. Apay, sigurado ka ti kapsat me, ti kayat mong asawan si ka Eric. Uwan manong, ay ayatak ni Loida. Saan lang ata atay sa nikwa ti kapsat ko ti kinayat mo? Di mi nga minpat dyan nga iti kasta nga itan mo. Ket ag gusto ka iti adayo anatata nga nga musika. Nakasaganak amang ipanagnak iti nalaos a panagayat ko iti kabsat yo manong. Awan kinapudno ti pampanunutan nyo. Kata! Uwan manong, ay ayatak ni Loida. Kahit saan nga umdas atubang, ti age gap me. Ibagak ti agpaisokon ka Di ka ko mamasaksakitan, Eric. Ngam da ito itagpaiso. Saan mi akayat ti kadat nobyo ti kapsat me? Ha? Nangruna. Kahit kasken ka ti kinaubing ti napili na apakirelasyonan. Dinto nga talumdang ti kapsat mi iti denam. Di munto nga ta pagsangitan ni manang ko. Saan to apulos manong? Jack kabaylan nga aramidan ti kastakan ko na. Ngamin, ay ayatak unay. Di mo man sang kaulit nga ibagaday ta. Taure asino, awan mamate. Imposible day ta nga ibagbagam. Ay ayatem ti kwartaken sa nikwana isut amok. Ha? Saan apun na day tamanong? Pudno! Di ka managindidi. Iso ano siyak ti sika. Sinamon ti kapsat may. Tasaan da ka amaawat a para ken kuana. Agyamanag. Nalpasan ti kasarta, Eric. Uwan nga rod. Ngam, apay nga yung agsakit kamot ng Loida. Ay, wan nga ron. Ang ambanog ko la siguro da ito'y. Alang nga rod. Agina ka pailaan. Kasapulam siguro tinaan-anay nga inana. Siyak pailaan ti makaam mo kadagi ti negosyo ta. Ano sampay lang nga ron nga asikasun, Eric. Ay, pasensya ka. Awan ti rumba nga ikidamam iti pasensya, Loida. Ngamin, agasawatan. Agtinulong ta iti rigat kan ginawa. Manang Loida, kasanungay, agbayad manan iti tuition di ka anakam. Fred, saan ko na pagrebengan ti kasapulan dagiti anak mo? Gaputan na kay asawa kan, kasta. Ay una yan. Gapu iti dayja lalaki, nagbalin kan nga imot. Ay, sana kasta, syempre. Sana ko nabalasang ading ko. Kan bumakit akon. Kan awan ako ni Jay abroad. Mabalin ka di. Si kamot ta diskitar iti para kadagiti anak mo ading ko. Awan nga rod mastre kan at trabaho manang. Naimbaken ka taado ti pagtaudan ti kwartam, taado mo ti business mo. Bastawan pa'y lang maitid ko king ka. Tani, adda naggastusan mi. Kan kastoy masakitak. Iso pasensya kan, Fred. No kasta. Pati si ka? Saan nga inig ka ni manang iti kwarta, manong? Saan nga rod? Iso ama ditirik na. Manipod na ti asawa. Nagbalinan nga imot. Ay, kinunampay. Kimirmat-matan. Siguro sugsugsugan di asawa na. Kasta nga rod ti atap ko. Iso ariribok iti pamilya tayo dayjay nga Eric. Manipod dimtang. Ima dayon tirik na ti kabsat ta kadata. Ay, wan nga rod Ang masakit samot ni manang. Wan nga rod. Ay, amangan mo't no saanan nga agbayag day jay manong.
Tay di pa'y laday di abroad nga agsaksakit kat. Tsaka mau. Tsak tinamagan no nagpa-check up punuan niya. Napukaw nga minin tiga anas ko. Ang mga nudandanin ti apit ni Manang Loida Manong. Kit, asinunto nga, timang tawid, iti mapanawan na asan ni Kwa. Alangan na dya asawa na, naglalaingan na ngay. Kapilitan ata nagkasardamot Manong. Ay, uray pa'y, sana mabalain. Anyat mariknam ay manang, ken anyat ko na ti doktor. Adumot ti timpura sakit ko, friend. Ay, jak ngamin nagpacheck up ijay abroad. Ay sos, komplikasyon nga ro na. Ay, huwag nga rod. Jak samot agpaot dito'y lubungan. Ala, tada kami ngagkab sa ti mga sikaso ken kamanang. Di da kabaybayan. Nasaya tada ka, Eric. Di kan sumbrek dito balay ti kabsat ko. Tainruar ko amin na nagargarit mo. Ha? Apa yan may Manong? Da kami ti mga sikaso ken ni Manang Loida. Agawid kan, tadakdakkel ti karbengan mi ken kuana. Anya? Alan, ingkan, pumanaw kan. Pangaasin, tadi mo istresin ti kabsat may. At adda nga sakit no makita na asaan tayo nga kikinaawatan. Isu a pumanaw ka pailaan. Ket di mon pakibiyang nga dagiti negosyo ti kabsat may. Da kaminton ti makamaw. Naikarga akong dagiti kagawaak diti tricycle Manong. Ala, mapantang arudan. Ay wen, nagpakada ka iti asawam. Nga ijay paila balay ti kabsat at ipagyanam. Wen Manong. Ita karudan. Tatlo saanan nga agsublit ay jay nga Eric iti balay ni Mana. Datati ag na jay. Tatlo datanto ti agnumar iti mapanawan ti kabsat ta. Tanay, marikrik na. Kat saanan nga agpaot ti kabsat ta. Tanakapsutan. Ay na barok, di mo unay partakan tagpataray. Di tay magdardaras kat. Unbat nga min barok. Inayadam ti agpataray. Kan di ka agubertik ata delikadaw. Ay sus, at dadra ka masabat tayo. Apay gaya pinanawan dagmeten, Fred Remy. Tiambok, siyak ti umo na abatay. Himjak ninamnama akas to ti pagbanagan niyo, kakabsat ko. Hindi ka unay ladingit, Loida. Tamangan no makapadakas kan katikas ta. Awanan dagiti kakabsat ko, Eric. Pinanawan da ko. Ay, talaga kasta. Awan ti makaibaga no pagpatinggaan ti biyag tayo. Taamin tayo kat matay. Awan matkit di ang naman yan. Takalaat mo ti ipupusay dan. Imba tinakon akabsat da. Agi amanak, naimbagan kamit langin, Loida. Bakit? Uwan nga ron. Napigsaak manon, Eric. Kat agyamanaken ka. Namin, naanos ka ang mga asikaso ta kanya. Nang runa no adda marikrik na. Pagrabungak day takas asawa. Uray ado ti mangibagbaga asaan ta nga agbagay. Ipakita klata no kasano ti kinapatag mo kanya. Patpatgan ka. Ket agtali na iti kinapudlok kan ka. Agyamanak, Eric. Talaga apinaniknikam ti kinapudno ti panagayat mo. Kat ikararag ko iti Diyos. Asapay la kuma, tagpaut pa'y ti panagbiag ko. Tapno makadan nakapay iti mabayag. Ay ayatan ka, Eric. Ay ayatan kamot unay-unay, Loida.